I 10 ljudi samo ja se kanal gosti. I danas igramo opet Boruto. Znači to mi svi tražite da igramo Boruto. Tako da evo opet igramo Boruto. Samo ja da provjerim gdje mi treba da odemo tačno. Trebamo da odemo u ovu ulicu između svih. Ok. Vjerovatno nas tamo neko čeka koliko ja znam. Možda nešto se to piše. A ne, tu da ulaziš njemu. Hey, Boruto. Huh? Šta će ovaj lik? Hey! Nisam brate njega tražio, fuck off. Huh? Ajde bre, kibaj ti ko na hamaku. Okay. Pusti me evo. New request, neću da radim. Ko na hamaku do Boruto to 10 ninja task about will complete the all you'll become a property. I'm forbidden. Beži bre ko. You know. Ajde, manji me se. Slučajno sam ušao ko na Hamara jer se ništa, vidite, kao ne vidi jer je kamera ne tako, ne? Beži bre ko na Hamara, kako da. Kako ti po ninja ball. Jel ovdje? Da, ovdje je. Samo je, neće sad nas baci. Aha, okej, tu smo kod ovog što treba da. Mogu nekako kameru da krenem, ne vidim ništa. Ja idem kod toga. Kako ti mi treba da krenem? I'll ambush him here. Ne treba mi ovdje ovako. Evo Sasuke. I sad će Boruto napadne Sasuke, vjerovatno. Now! Aha. What the? Wow. I'm not done yet. Evo ga, prvi fight. Izvinite što je prošla epizoda bila malo dosadnija, ali tako je. Ali evo, sad je zabavnije jer se Boruto bori protiv Sasuke, tako da ćete vidjeti uživo Boruto koji nema ni Rasengan, bukvalno. Ćete vidjeti kako se bori protiv Sasuke koji ima sve. Mangi kišma. Time to see just how strong you really are. Bam! Shadow Ball, say something already. Znači ima dosta loše napade ovaj Boruto. Vidite da nema ni ulti. Here goes. A ult, ono se baci. What's wrong? I'm pretty strong, aren't I? Znači baš je dobar ovaj Boruto, to je nije dobar. Can't you hear me? Može biti dobro. You're so lame. Now. You going easy on me? Guess I'll use this. Strong. Oh, I can't give up here. moramo što preubiti kako je to nadzor. You're so lame. Ne, ubiti se. Ubiti nas, ubije. Mani je Sasuke. To što ti postoji najjači Boruto. Odlično. Ne, sve nas je ubio. Ja znam dalje trebao da nas ubije. I'm not gonna snooze just yet. I'm not finished yet.
Sve. Evo. Boostio attack and the open shelters. Aha, imamo ovo, a imamo i ovo. Ićemo na ovo da se naravno fajtamo i više. Tako da sad ćemo da ubijemo ovog Saskija. Here goes! This way! Mislim da je on i trebao da nas ubije po misiji. Pobedili smo ga. He really is strong. Maybe it's okay to use... Ha, ubili smo ga. Znači, ja nemam mnogo vremena za ovog Borutu da snimam dosta, nego ću snimiti samo nekoliko još malo ću snimiti, otprilike bit će klip 6-7 minuta jer nemam mnogo vremena da snimam sad Boruta, ali dobro. Shadow clone? What are you doing? I'm sorry, I tried to test you. I just heard that you were my dad's rival. So, make me your student. There's someone I want to defeat. Do you know how to make a Rasengan? You'll at least have to learn that first. That'll be easy. I think I'm gonna win this. Not at all. That fight just now, the answer's still up in the air. Znači kao mora fora na Borutu da nauči Rasengan da bi ga Sasuke trenirao. Što realno nije tačno. Sad ćemo... sad pokušao da napravi Rasengan za njega. Okay, once more. I know. I never thought there'd come a day when I'd be teaching you how to create a Rasengan. When you first came and asked me, I thought I was dreaming. Well, I guess I've just finally gotten serious. Right now, I want to learn how to make one of those powerful Rasengan things. Yes! You're finally acting like a real ninja! I can't believe Boruto is working so hard. We can't let him get ahead of us. Okay. Znači dobro, kao on sad i ono... But he was walking right beside me. Where did Dad... Find the Sasuke, gdje je Sasuke? Znači ćemo ovako da brzo baciti ovdje. A sada čini mi se splavlja malo trče ovdje. Ali okej. Može skočiti, ne može ni se realno skočiti. Što vidim da je mapa gdje treba. Aha, Sasuke ovdje negdje. Gdje je ova streljca gore? Tu je Sasuke. Okej, ma ne bežim. Evo ga Shikada i njegov mama. Temari. Nice. Samo da vidimo. Trebalo je Sasuke ovdje negdje. Ja se da nadam da je ovdje. Da, evo ga. Dad! What? If you don't mind, I'd like to train with you. Train? I was gonna train with Boruto, but you saw how he is, and he's hogging Konohamaru-sensei. There are other ninja in the village who you can ask. Sarada wants you to train her. Ja, Sakura. Mom, it's perfect timing now that you're home, right? Pa i hoće trenirati Sasuke. Follow me. Okay.
Aha, okej, Sakura jednom će ovo riješila. Fazon Sasuke pita kao, što nisi pitala, ima mnogo drugih ninja koje možda pitaš da te treniraju. I Sakura došla kao, pa ona želi tebe trenira. Ti nju da treniraš i onda kao, okej. All I can really do for you is give you... That's enough for me. Sasuke trenira. Let's begin. Yes, sir. Da, sad će fight. Posle ovog fajta vjerovatno ću dugasiti snimanje jer ne mogu više kako se zove da snimam. Moram da idem na neko programiranje, neka strane, tako da bit će malo kraći video, ja se izvinjavam. Pošto znam da volite ovog Boruta i meni je zanimljivo da ga snimam, pošto nikad nisam video. Koliko Boruta sam onda bio? Sarada ima... Vidite ovo što Sarada ima na kolanima Helta kao ima ovu neku lopticu šta. I to je da ima glavni ulti, a na Borutu nema glavni ulti, on ima samo običan. Plus nije dobar kao Saradin ovako. If your attack hits, don't relax. Leaving an opening after attacking is dangerous, and your enemy will always be waiting. Evo ga sad, glavni ulti Saradin. Fire style. Fireball jutsu. Ono što je sve zna. I guess this'll do. Kako nam se način, tako i ja da vidim. Never lose track of how much chakra you have left. Chakra level can be what decides the battle. Wasting it will make it harder to win. Got it. Ili da završimo se jednim naračunicu. Ok, nisam mislili. Ovo da napunimo čakrama. Eto, gotovo. Trko. Ovo dobro zapravo. I need to show my dad my true power. Fire style. Fireball jutsu. Znamo se da pokažem jedan taki srijedi ovaj. Maksimum. I guess this'll do. Aha, da. Pobjeda. This bar is more important than anything to me, Dad. Mislim, lagano smo ga usvojili, ono. A što je Sarada dosta jaka. Jesmo dobili. Sa Borutom, a još i Boruto jednom umro, tako da ono. Pogledajte obavezno prošli video da bi i pretprošli. Pogledajte prvo 2 videa da bi se saznali o čemu se radi. This is enough for you. It's over? Honestly, there's nothing I can teach you right now. I know exactly how strong you are. But... Right now, there's someone else I need to lead. Yeah. Sarada. Huh? Don't look at me that way. See you later. Okay. Thanks, Dad. Šta, super ga je istrenirala, polomila ga. Ja bi morao uskoro da krećem, ne znam šta ja više radim ovdje. Ali evo sad ću još malo, samo da mi se otvori negdje da mogu da sejvam, da ne nastavljam više. Evo je ova fuck. Ću sljedeći epizod ću baš protiv ove dikuše ovdje. Tako da obavezno budite tu. Let's go. Where? To the beast that cut. It's time for a fox hunt. Ta faca. Baš već na usire sve, ali okej. Please da sad mogu negdje da sejvam, da mogu da završim ovaj klip. A evo ga, pravi. No way! Ja ga bacim. Rasengan is an A-level difficulty move.
And he learned it in only a few days. Yeah! What a kid. Thanks, Konohamaru-sensei. Now I can become... Okay. He's gonna be... Ode. Student? Studenti. Nikad ih ne znam. Now, where did Sasuke evo go? ga. I hope he's still... Maybe he went out to the... Znači, trebali bi ovamo da idemo, a mi ćemo ići ovamo da saveamo, jer nemam vremena više da idem. Evo, ovdje ćemo savati. Shit. Aj, save. Save, please, confirm. Eto, znači, ovdje stajamo s ovim klipom. U sljedećoj epizodi nastavljamo, Sasuke trenira Boruto, tako da ko želi to da gleda, nek dođe u sljedeću epizodu. Dakle, to je to što se tiče epizode danas sa živjeli. Ako jeste like, share, subscribe. I ako ste naučili Rasengan, pišite mi. Tako da, pozdrav.